Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Adi na kita han ikatulong nga Domingo han Advento, Gaudete Sunday. Ako, Ricardo Odita, membro han Asosasyon han Pauline Cooperator. Para hanya na nga Gospel Power hawaray-waray. Gimpakianhan ni Juan han mga tawo, anuman kun sugad an angay namon buhaton, ginsiring hiya niya hapagbaton. Anhin uman nga may ada duduha nga kurugmos, kinahanglan magpaangbit han tawong nga waray. Ngan anhin uman nga may ada pagkaon, kinahanglan magbuhat liwat hin sugad. Dinaraon liwat haiya, bisan pangani ang mga para panukot hin buhis, basi magpabunyag nga nagsiring hira haiya. Magturot do, anuman an amon angay buhaton, ginbaton hira ni Juan, ayaw kamo pagsukot hin sobra hanging kikinahanglan. Nagpakiana liwat haiya ang mga sundalo. Nganhi kami naman, anuman an amon angay buhaton, ginsiring hiran niya. Ayaw kamo panalumpigos, o ayaw kamo pagbutang-butang hinsala, ngan makontinto kamo han iyo sweldo. Niyan, naglaom gud ang mga tawo nga nagpakiana ang kada tag sa haira kasing-kasing kun hino hihuwan manggud ha Mesiyas. Ginbaton hira nga tanan ni Juan hapagsiring, ginbubunyagang ko kamo hin tubig, kundi usang nga ti arabot an larulabaw pahaakon. Diri nga ni ako takos pagtangtang han butok han iya mga sapin. Bubunyagan kamo niya han Espiritu Santo ngan kalayo. Annigo ada na haiya mga kamot, ngan pagkakahigan niya ang giriukan, ngan titiruko niya ang mga trigo ngadtuhan mga surudlan, kundi susunugon niya ang mga upa ngadtuhan kalayo nga waray pagkaparong. Niyan hadamo ngan magkadero delain nga pamulong, gimpasangyaw niya nga tanan nga mga tawo an maupay nga sumat. Yan na aanhin na kita ha ikatulo nga Domingo han Adviento. Amuliwat ini ang tinatawag nga Gaudete, pagrayhak o paglipay nga Domingo, para makapamati kan Juan ngan mabunyagan niya ang mga tawo. Kinahanglan gud makadto ha disyerto. Ini nga kagiusan mahinungdanon tungod kay ang disyerto ang pangilalaan partihan pagbabag-o dinhi ha Biblia. Amo ang lugar nga diin ang pagtisting, kundi amo liwat ang usang nga ginpaka-engkwentro. Ang Diyos nga diri ginlalauman ug natitigdaan nga mga paagi ug nakakarawat hin bag-o nga pangilalaan. Ang disyerto nagtutukib partihan eksperyensya han Exodo, ngan an Israel nagin kanan Diyos mga tawo kahuman nira kalubasi han nga tanan nga ira katungod ug an makuri nga ira ginaagian nga mga pagtisting. An panawagan han pagbag-o nga ginahamtang ni Juan nga tikang ha disyerto, gintutumbok ang pagkakaada hin puder.
Ini nakakahatag hindako nga interes labi na gud hadton mga nabaton amo ang tagakolektahan buhis ngan mga sundalo nga ang tinatawag nga mga kontra ug nagtatalumpigos han mga taga-Israel. Pero waray hira sumati ni Juan nga an ira panginabuhi maraot ngan kinahanglan buliwan. An iya mensahe simple pero tama ug tumbok nga ang pagkaput hin puder diri abusuhon, kundi ang pagkakaada kinahanglan ipaangbit ug ini diri ini problema parte hiton puder ngan pagkakaada, kundi ang tawhanon nga kasing-kasing nga amuan nagkakaput haira. Kung pagtatag-iya o pagkakamayada, kung kikitaon nga ang mga gasa o bendisyon, kung igpapaangbit ngan ini usa nga paagi nga nagpapadig-on hiton pagkakaurusa nga daahan iba nga mga tawo nga hira nagsiserbi hang kanan Diyos kaburuton ngan mga panuyo. Sanglit kun an puder diri ngani ginagamit hin pagsingabot pero nakukuhaan para hang kaupayan han kadam-an buot signgon nasusubay ini hang kaburuton han Diyos. Kung mamati kita han kanhuan mahinungdanon nga mensahe yana nga panahon han Adbyento, kinahanglang kita magbaktas o bumiyahi ngadto ha disyerto han aton mga kinabuhi. Diin igkikita kita han mga pamorolaton tikan han Diyos. Ginoo Hesus, hinaut unta nga umabot kami ha disyerto kumuamon puroyanan ngan madiskubre ang espirituhanon nga karikuhan nga amon makakarawat. Amen.